Dragi narode, izlaz nije da poput Noja zabijemo glavu u pijesak. Ja vas pozivam da uzmemo nesebičan doprinos u ovoj predizbornoj kampanji. To je već manje nešto od mjesec dana, da damo jedan maksimalni angažman, da poslije ove kampanje i poslije 12. oktobra ne bude nam žao. To je simbol uspravnog Bošnjaka koji se ne poginje i koji ne kleči ni pred kim osim pred dragim Bogom. Zato, moji Bošnjaci, jeste li spremni da dignete glavu? Jeste li spremni da hodate uspravno? Jeste li spremni da se borite za jednu, jedinstvenu, nama dragu, jedinu, svetu zemlju, našu Bosnu i Hercegovinu? Hvala.